Weh, jom lah. Makan-makan ke restoran ni, jom. Pandai ikut boleh tak, bang? Nak ikut, jom. Tidak nak. Setengah jam kemudian. Hello. Siapa, man? Long time no see, man. Who is this? Adik aku, Arif. Arif. Bro, nice to meet you. My name is John. John. Yeah. My name is Arif. Arif, nice to meet you, bro. Nice to meet you, brother. Apa kata kita sedang study, jom. Awal. Aku rasa stres lah study. Ya doh, korang rajin ke? Aku tak rajin nak buat. Okey, apa kata macam ni lah Now, we eat together. Because I'm so hungry right now. Alright? I think we need to go eat. Alright? Okay. Okay, by the way, apa makanan favourite korang? Kau? My favorite food? Yes. Of course, Western, bro. Kau pula? Aku kalau kat Malaysia suka nasi lemak weh, sedap ni lagi sampai dia pedas. Bagus. Kau? Kalau aku suka nasi kandar, sedap tu. Sud. 哦，dia cakap dia suka makan sushi. Sushi bukan makanan tak sedap pun. Tak tahu. Dia punya daging dia inti tu kan mentah. Really, Konnichiwa, can I take your order?